Minjem aing minjem ah. Minjem apa dong? Minjem minjem. Woi, Naon? kemana dia? Ulun aing tuh ke mana apa lah? Dia menak si jengkol tuh. Tadi ke pendak waing. Tadi maketin make peda sahamun mau kayak cokot be ieu ge. Oh iya sepeda ha. Oh, tapi mana tuh bisa ngomong jing. Bisa ngomong. Oh, ngi kaget tadi. Waduh. Kemari kieu Naon? Mainan nyeri. Yo nyeri. Tenggorokan. Beung. Bong. Oh, Hese salah meureun mana. lain kita. Terus ku aing dibere ieu naon? Saling cinta. Oh, anu mah Akan yang ngade. atna basret batur. Oh, dia bisa ngomong. Oh, terus ngomong teh aing dia, anu tuh di ditu ayo tinggalin. Jadi tuh ku tinggalin mana. Bisa, bodo amat lah. Ayo ge, Dia kemana? ulin aing lah ka budak. Ngin ge. Ayo. Tapi di mana ekna? Buri tuh tenang. Yo, ayo. Ayo, siap. Bener, Wih, bener. ayo demi. Aduh bener yuk, ya ih. Duh, aing. Ih, Aing mau. tungguan. Mana dia bang? Badia banyak lu. Ayo suara banget tuh di mana lu? Dia ini perung suara lagi ya, lagi Oh. luhur. Ya itu jing deh lu. Ih, dia masih jengkol jing. Oh, jengkol kolot di kemana dia? Ih. Kenaon dia? Naon dinya? Coli dinya. Bisa gentu wangi dah masalah. Ngising. Nanti lu gerobak. Seh, teu ngarti aing lah dia. Itu teu ngarti aing. Malet. Cenah yang ieu aduh. Gua aing ya. Ini jengkol nih. Nah, itu bu ngajakan tes be. Ku piru. Cenah we, kunaon dia? Aut. Yang madang meureun, yang madang. Aus meureun aus. Naon ge? Kunaon? Yang dikerok meureun tenggorokan dikerok. Naon boga atuh bu ngajakan buk we. Ih, Nyaho. Tadi itu kunanjing ngerti. cenah aing ge. Balik ke itu lah aing teu ngarti dia. Nyaho teh ieu teka arti ngomongna. Mana yang? Wah. Aduh. Ih, beo. Oke, udah nih. Weh, Jamet. Wih, Jamet. ih bego ah, mah. Jamet. Ih. Kemana aing? Bego amat. Dia suara anjing. Suli naing. Kamu weh. Gilaing. Hah? Iya, sabda ngapi mana? Yang mana dari ya? Nimu kayak mah. Gilaing. Lu. Kumaha ge teh? Oh, sudah dia. Ih aing. Las, mundur lah. Dorong, Mas. Ayo. Weh, Met kalangan, ding. Met mana tuh? Turun. Aing. Berat malah. Ih. Sampai dia. Bukan anjing ceberat ieu ih. Nyaho ieu mah aing punya aya ieuan cayan. Sa anjing eta bangsat tuangan.
Woi, ayo kan ya. Oh gitu, Lot. Cengeng eueuh gitu. Beegong saya teh, Om. Nyao ih. Asal bae nabrak. Tuh si Ruyuk mana tuh Oh, sepeda. anjing. Si BS. Udah. Bawain apa? Berat amat nih. Woi. Terang bae deh, Met. Oi. Oh, ini serangan BJ-nya. Tumben. Oh, tumben-tumbenan aing sorangan bae. Masih. Nyaho bae pugu mah. Mending yang si Delu dia. Gede nu si Delu. Panjang deh. Oh, nu gede ji. Nah, ini nu gede. Sing met deh omalnya ho. Eh. Iya. Bukan bae. Jangan anu teh keneh saja Met mah. Ya, Metnya. Mah isin aing na. Aku segera. Ayo lagi. Aing isin aing. Bokonan mah lu. Ngudrak ketik jos jamet mah. Tadi nu si Delu. Awak balik ti kita nama gede. Aduh, aing. Wih, cara ngongkong keneh di tabrak beda deh. Wih. Woi. Saya kabur ya. Kabur dah. Kabur dah. Bang satu dari ya. Gur ada koeng dia, dicegat koenget ge. Pas dendam udah di budak. Ya. Budak asli jerat. Beuh ngapa ya si BS. Awakna gede dong kudane. Jebak, abegag behet ya. Goreng. Naik ke dia. Dia sibuk. Nah, kan ayo. Siap. Ini 2. Ya, mampus ya. Gede doang. Mampus ternyata. Hakan ternyata. Semua tolong-tolongan. Bodoh amat ya. Lah. Anjing anchor nang ngena sariki. Bodoh teh.